Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kaliang sencar hapo Khasi Autonomous District Council kebah hapo kekenhuan ya senrap lang jong ke People's Democratic Alliance balai lam da kaseng People Democratic Front. Kelanang skam susu hadin ke Jingwan Kersan saki MDC jong kaseng United Democratic Party bat ke Hill State People's Democratic Party. Ban penti kena ay kani na kaliang ke UDP kalapa aru da kasiti show Chief Executive Member uba pencingan NCM ban penpau bakal menjer ban ay ke Jingkersan lang no ya kekenhuan PDA. Hapo ke jelam jong u banyak baja renti ke sencar kadar hapo ke HADC. Katkum kasiti jong UDP ke balasoi do General Secretary u Dr. Jamino Motho lapan pa bakaseng UDP kalapata ya baro ke MDC bakin ya trelang no bat ka kenhon PDA. Habai keren bakinong patai kubor hakakanyo terek mentau benaya yong u Chief Executive Member jong ke HADC u bak pencingan NCM ulang bak Jingwan Kersan jong ke UDP bat ke HSPDP. Kalawara ya kejingkeman ya u komu chairman jong ke PDA. Nak bapen paru bak jingete lang hapo ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala terekam lang kumju hapo ke HADC. Nak liang junga kumbu chairman jongka PDF nga penpau ke Yusko kemen namarba kaju ke spirit ke bagi tre haga Sarkar MDA gitu lang hadu ka isi PDA. Bakani kan dega nuksa babah nak kebentar ke Sarkar ka bangiru hangni yo bani lang ki coalition partners jongka MDA hang tei yo bani lang pergi coalition partner jongsa PDA hang ni. But namar pamenta gila longgi member jongka PDA families ngamla ban light ya ka ban don ka induction ke ba ada ni time ke banga hapan le namar ba we ba gila join bat ka PDA family asko ko de ka right jongki ban indok ya hapo ka ekstra komiti ka jonga kumbarang mentangi dan sakatang kawai ka Syuki executive committee members matraing nahaban lakum niyo ban indok naglenga SPW ban naglenga UDP way shwa but ya kaningan selection lika ba riyam tangan su exercise kendiat ya ka main jonga kumu pangandai ni kam kata kadika jeng perkara ke jonga but ngatrai lakum tang hagin kisi lalaban pendap iki baro komunong elam ke bagian kami kolong banlong generasi baro banlong jensuri baro but haga bakut ladaki keren persya makna hapo ka house ngatrai pitip bah ngala ban justify lade ngala ban substantiate lade ngala ban defend lade namar ka ke bangale nam taka cause jongka councils but nam tengah interest jongka council baro ko bay baraka juga poru kumbangaong yaki prolog MDC balajan baro gide ki members menshwa jongka People Democratic Forum parmenta ginlong rugi dekot jongka People Democratic Alliance namar ba nakalian juga kumnong ilam kai ngale persang ban le ka bahatam la kalong gidon hapo kalian persang ne gidon kalian yete kalian sensyar de ngatrai ka dikata ka spirit ka penlong ki bagin come together at the same time ru namar ba haga MDA government gidon ka UDP gidon ka HSPDP gidon ka PDF ngatrai ka taru ka dikawi ka faktor ba penlong ki ru bagin yete lang ban hang ni.